U ovom videu želim da pričam o manje poznatim mitološkim bićima ili o bićima o kojima ima baš mali izvor informacija na južnoslovenskim prostorima. Ostavit ću u komentarima vremenski raspored i raspored mitoloških bića za koje ste zainteresovani. Anatema. Anatema je po predanju ukleto biće neobično velike glave, malih očiju, sitnih zuba kao zupci u srpa. Glavom zadaje strah, očima ispija žrtvu, a zubima je proždire. Anateme idu u društvu, kuda prođu za sobom ostavljaju samo pustoš. Kad sretnu žrtvu, oduzmu joj snagu, polome joj kosti i popiju krv. One se pretvaraju u životinje, u medveda, orla i tako dalje. Imaju moć da pretvore mušku u žensku i obrnuto. Po crkvenim predanjima, Anatema je bezbožnik, otpadnik od Boga i sve što je ukleto do njega. Balačko. U narodnoj pesmi o ženidbi cara Dušana spominje se mitska troglava Grdosija. Kako pesma kaže, na Balačku jesu do 3 glave, iz jedne mu modra plamen bije, a iz druge hladan vetar duva. Kad 2 vetra iz glave iziđu, Balačka je lako pogubiti. Balačko je pripremao zasedu svatovima, ali je u njoj poginuo od narodnog junaka, carevog sestrića. Iz narodnih pesama, troglavi Balačko i troglavi Arapin zamenili su troglavog demona ili troglavog boga iz prehrišćanskih narodnih verovanja. Beda. U slovenskim narodnim predanjima Beda se prikazuje kao i nadprirodno biće koje putuje po svetu, koja napada ljude i muči ih. Srodno verovanje o bedi ili nevolji postoji i u srpskim narodnim predanjima. Našla ga beda, nevolja se ne zove, ona sama dolazi. Beda bedu rodila, a đavo bedu. Beda prati čoveka od rođenja pa do smrti. Bes. Bes je zao duh koji se po verovanju može da uđe u čoveka ili životinju. U mlađim pisanim izvorima spominju se zli besi, koji su hrišćani smatrali za mnogobožačke demone. Po verovanju, besnilo nastaje kada neko predu u oči nedelje ili ako neko pljuje u vatru. Bes takođe može da se barem u nekim slučajevima smatrati i demonom bolesti, to jest besnila, poput čume ili kolere. Tako se verovalo da kada u nekoga uđe bes, onda treba da se sliva voda niz mrtvačeve kosti i da se daje bolesniku da pije. Karatelj. Karatelj jeste, poput čume, demon neke određene i nepoznate bolesti, koje u smrti čoveka za jednu noć. Po predanju, karatelj je imao jednu kraću nogu, a kada su u Srbiji pojavila kolera, ljudi su je nazivali karateljem. Nežid. Nežid je zao duh koji ulazi u čovečje telo, nagriza ga, pa čovek niti živi niti umire. Iz tela se izgoni basmom ili molitvom. Nežid ide putem, srete ga anđeo Gavrilo i upita ga kuda ide. A on mu odgovori, idem u čovekovu glavu, da je svakom mukom muči. Ne možeš ići tamo, već idi u vodu, a Nežid, ja ću iz vode u ribu, iz ribe u travu, iz trave u svinjsku njušku. Svinju će pojesti čovek, pa ću opet ući u njega. Vada. Vada je pećinski duh koji plaši posetioce pećina. U strahu pred ove utvare, srž se ledi u kostima. To može biti i noćna prikaza koja ne nanosi nikakva zla. Vrkolak. Nekada se u Timočkoj krajini verovalo da kada je pomračenje sunca, da vrkolak hoće da proguta sunce, pa su nekada ljudi, kada bi bilo pomračenje sunca, izlazili napolje i udarali bi o metalne predmete, koje su u vezi sa ognjištem, u razne klepetuše i sve što zveči da bi uplašili vrkolaka. Verovalo se da ako se ovo ne bi učinilo, da bi vrkolak progutao sunce. Mađionik. Mađionik jeste malo stvorenje, koje bi trebalo da liči na vešticu, samo što nema sposobnost da se pretvara u životinje. Mađionik nosi razne predmete, sa kojima podmećuje mađije, a to su igle bez ušica, osečeni nokti, sede vlasi, crna vuna i druge stvari. Kada naumi
da nanese nekome zlo. On zna koju mađiju treba da sastavi za kako ih je zlo namenio. Ljudi u Boki Kotorskoj su verovali da su ovako omađijani pojedinci, pošto bi sveštenik na njima očitao molitvu, oni bi povratili sve one predmete sa kojima su bili omađijani, čak i svoje srce. Mračnik. Mračnici su noćni demoni koji, kako je narod verovao, da idu u grupama, da lete noću, bljuju vatru i da truju vodu. Olalija. Olalija je noćno biće koje se pretvara u čoveka ili u životinju. Ide u društvo poput svatova, gostiju, pijanih ljudi koji traže put. Kada sretnu čoveka, onda ga pozovu u društvo, nude ga vinom i sa njima igraju u kolo, pa ga odvedu na nepoznata mesta, među kojima su i groblje. Vesele se, udaraju u bubnjeve i sviraju gajde. I sve se to događa pred zoru i pre nego što se oglase prvi petlovi. Kada se čovek koji je bio u društvu sa Olalijom otrezni, spazit će da drži umesto posude za piće konjsku glavu. Nadam se da vam se svidao ovaj video. Zdravo.